Unsay kisaw mga siyaw, karong adlaw atong istoryahan kay unsaong pagpa-impress sa imong crush. But before ka magpa-impress sa imong crush, kailangan kay balo ka sa iyang mga ganahan kung pananglitan. I want a guy who knows how to play guitar. Aw, automatic. And if kung dili ka kabaw mo gitara, practicing una ang chord nga E. E as in ilugan na ka sa imong crush kung magpatanga-tanga ka. Maunang mag-practice ka. Before ka magpa-impress sa imong crush, kailangan tunuhon daan imong gitara. O ang importante kay bawo ka manual tuning. And if kung manan imong tuno imong gitara, aw, automatic. So what's the point in all of this when you will never change? The day have passed, the weather changed. Should I be sorry? You're so yabag. Unsa yabag? Dugay na ko ng yabag nimo. Wait, wow. Unya, pananglitan kung mo di man imong crush. I want a guy who dresses like a rock star. Aw, automatic. Unya, pananglitan kung wala na imong crush. You dress too old school. Mao ni imong itubag. Ayaw pagbuot. Uyabas ako para makabuot ka nako. Wait, wow. Pananglitan mo ana na sad siya. I want a guy who knows how to dress well. Automatic. You dress too formal. Aw, ingna siya ni. Di pa ka na formal na daan para mo propose na rin ko nimo ditso. Will you marry me? It's a prank! Pananglitan, musulti siya ni mo ani. Sorry, I only see you as a friend. Nganong mag-uulman? Kadaghan imong prospect list na imong crush? Legend ba ta?